Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraza guterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Nyamuneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Ndaza kuba ngenda nihuta cyane nerekeze hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo aya ngaya nyuma y'uko haje kuba hagenda haboneka ugufungwa kw'imipaka, nyaboneka abantu bakomeje kuba bagenda bagaragara banduye Ebola hano mu mujyi wa Goma. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuva ku munsi w'ejo abandi bantu baje kuba bagenda banaboneka cyane. Ndaza kuba nerekeza ku kibuga cy'imirwano, nubwo imirwano ikomeje angaha muri Minembwe, imvura y'amabombi ikaba yongeye kuba igenda iba. Ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Umuvugizi cyangwa se umuvugizi wa Perezida Antoine Felix Tshisekedi yaje kuba agenda yibasira Olivier Nduhungirehe cyane cyane. Turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Mvuyanga ndaza kuba ngenda ngaruka ku byo u Rwanda rwaba ruriho ruvugwa byo gucyura ingabo zarwo ziva mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ese noneho nyaboneka kera kabaye izi ngabo zaba zihari? Amakuru menshi yakomeje kuba agenda akwirakwizwa atangazwa avuga ko hari ingabo zaba zihari. Ibi bikaba bije nyuma y'ibihano ndetse n'ibyakomeje kugenda bisirikira mu biganiro by'amahoro byagendaga biba ahangaha. Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Umujyanama wihariye mu by'umutekano wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinzwe n'itumanaho Bienvenue Irambo yasubije cyane Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe amushinja kugerageza gukurura ibitekerezo ku birego byagiriweho cyangwa se byagiye bishyirwaho igihugu cy'u Rwanda mu kibazo cy'umutekano cyane cyane uri guhungabanywa hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa bwashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatandatu itariki ya 17 Gicurasi kuri konti ya X, Bienvenue Irambo yanenze Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda kuba yarasuzumye buri Twitter itangazo rigenewe abanyamakuru cyangwa se inyandiko yasohotse na Perezida wa Kongo, aho bivuga ibirego bikomeje kuregwa igihugu ku bijyanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko ibi bije nyuma y'uko Olivier Nduhungirehe yavuze ku bijyanye no kwitabira kw'intumwa za Kongo mu nama mpuzamahanga. Umujyanama wa Perezida ashinja Kigali guteza impaka za politike kuri iki kibazo, nta guhakana nta no gutanga cyangwa se gutanga ibisobanuro. Bienvenue Irambona yemeza ko nta guhakana gutanga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu ngo cy'abagizi ba nabi nk'uko yakomeje kuba agenda abivuga. Perezida wa Kongo nta tegeko rigenga ku mugaragaro ingendo zose, ibiganiro, inama cyangwa imikoranire y'intumwa za Kongo muri iyi nama yigize ashyira hanze. Umujyanama mukuru w'igihugu yanenze impaka zaturutse i Kigali kandi zigashyirwa hejuru na bamwe mu bakozi b'iki igihugu nk'uko we yakomeje ko bagenda abitangaza, kubera ko abona ko icyifuzo cya Minisitiri w'u Rwanda cyo gusobanura guturuka cyane cyane ku cyifuzo cyo kubaka inkuru ya politike kuruta gushaka ukuri kwayo. Bienvenue Irambona yagize ati Perezida wa Repubulika ntabwo agomba kwisobanura kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa kubasubiramo ingingo ze mu buryo bw'umwuga.
umujyanama wihariye yahamagariye abavuga ko bafite amakuru yihariye ku mitunganyirize y'inama n'ibiganiro byemewe gushyikiriza ibibazo byabo abanyamahanga n'uburyo bikorwa ko bakomeza bakabikoramo neza mu buryo bwabo, cyangwa se byaba bitari ngombwa bakabireka nk'uko yakomeje kuba agenda abitangaza. Ibi biri kuza nyuma yo kugenda habaho guterana amagambo gukomeza kuba kugenda kwiyongera hagati y'ibihugu byombi, nubwo usanga ahangaha abantu bakomeza kuba bagenda biyemeza ndetse n'umutekano muke ugenda uba mwinshi. Guverinoma ya Kongo kandi ikaba ikomeza no kubigenda yamagana ingabo za M23 mu kibaya cya Ruzizi by'igishushanyo zishinjwa gusahura no kwica abantu mbere yo kwimurwa mu misozi miremire ya Uvira ndetse na Mwenga, ivuga ko yafashe ingamba zo gukumira uyu mwanzi nk'uko bakomeje ko bagenda babitangaza, dore ko banavuga ko nubwo bimwe mu bitangazamakuru byagiye bivuga ko bavuye muri utu duce, ibindi bikaza kuba bigenda bivuga yuko aba bose baba batakiri ahangaha, ariko ku rundi ruhande hakaba hanagenda hagaragara yuko aba bombi bo baba baramaze kuba bagenda bava ahangaha, ariko hakiri bumwe mu bwirinzi bwabo ndetse n'ibikoresho byabo. U Rwanda kandi rukaba rwarafunze imwe mu mipaka iruhuza na Repubulika na Demokarasi ya Kongo kubera ikibazo cya Ebola. Kuva ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki ya Gicurasi 17 Gicurasi, imipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu yarafunzwe kubera icyorezo cya Ebola gikomeje gushya kikazinzika cyangwa se igihugu cy'abaturanyi. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi yavuze ko imipaka ibaye ifunzwe mu gihe kitazwi mu buryo bwo gukumira iki cyorezo. Ati imipaka ihuza u Rwanda cyane cyane umujyi wa Rubavu na Goma irafunzwe by'agateganyo mu gukurikirana icyorezo cya Ebola. Turakomeza kuganira n'abaturage bacu tubasobanurira impamvu byakozwe. Yakomeje asaba abaturage kwihanganira izi mpinduka kuko amagara yabo akeneye kurengerwa. Kuri ubu inzego z'ubuzima zikomeje gusuzuma abanyarwanda bari kwambuka bava muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'abanyekongo bari gutaha kuko bari bakiri kwererwa gukoreshwa iyi mipaka. Iki cyemezo kireba abakoresha imipaka ya Petite Barriere, Grande Barriere n'uwa Kabuhanga. Kugeza ubu imipaka ihuza umujyi wa Rusizi na Bukavu yo irafunguye. Uwizeyimana asa ukora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka yavuze ko ari mu bamenye iki cyemezo cy'u Rwanda mu gihe yaragiye kwambuka. Agize ati twabyutse tuje mu kazi kohereza ibicuruzwa, tuhageze dusanga umupaka wafunzwe kubera icyorezo cya Ebola kiri mu baturanyi. Yakomeje asaba ko ubuyobozi bwabafasha hagashyirwaho ingamba zihamye zo guhangana n'iki cyorezo ubucuruzi budahagaze nk'uko bakomeje kuba bagenda babitangaza, hakajya hambuka bake bagacuruza abandi kwirinda ko ibyo bacuruza byakwangirika. Mukeshimana Emerita amaze imyaka 20 mu bucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka. Yavuze ko biteguye gukurikiza ingamba zose leta ishyiraho zigamije kurengera ubuzima bwabo, ariko nanone ikwiye gutekereza ku bicuruzwa bibora bari bafite. Ku mpera z'iki cyumweru nibwo byatangajwe ko mu ntara ya Ituri habonetse umurwayi wa Ebola. Kuwa gatandatu ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara z'ibyorezo muri Afurika cyatangaje ko abanduye bagera kuri 366 mu gihe abapfuye ari 87. Kuri uwo
munsi kandi Uganda yatangaje ko yabonye umuntu wa mbere ufite Ebola ndetse nyuma aza kugwa mu bitaro i Kampala, bituma abamaze kwicwa n'iki cyorezo baba 87. Kuri ubu Uganda habonetse umuntu wa kabiri wanduye. Abanduye bose bari baturutse cyangwa se bari bafitanye isano n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ikaba impamvu ikomeye cyane yahise ituma umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifungwa.